u redu, ali da huligane treba spriječiti. Potpunosti podržao ono što je kolegica Pak rekla i u interpretaciji pogotovo da moramo napraviti distinkciju između onoga što je doista jedan socijalni bunt zbog teške socijalne situacije u Bosni i Hercegovini i s druge strane ono što je jedna politička manipulacija toga i pokušaj da se napravi i da se pošalju određene ne samo poruke nego da se i određene politike ostvare preko te manipulacije ovih manifestacija koje su onda i eskalirale i bile prilično opasne, pogotovo kada na primjer u Mostaru sa istočnog dijela bi prelazili u zapadni sa vrlo provokativnim zapravo i porukama i tu je ono gdje se moramo doista skoncentrirati da ovaj socijalni bunt ne bi prerastao ponovno u jedan sukob među narodima u Bosni i Hercegovini. Ono što bih želio reći jest da smo i prije napomenuli kako Europska unija mora tu pokazati vodstvo, da nije dovoljno učinjeno i s te strane mislim da će sutra razgovor sa Cathy Ashton biti dobra prilika i da se otvori ova rasprava o Bosni i Hercegovini i isto tako da se isključe svaki oblik radikalizma, upravo poruka koju je Europski parlament poslao sa rezolucijom prošloga tjedna da su i separatizam i centralizam kočničari europske budućnosti Bosne i Hercegovine jest poruka na kojem se mora inzistirati, koja odbacuje svaki radikalizam i koja mora pružati jednu europsku nadu građanima Bosne i Hercegovine i svim narodima u Bosni i Hercegovini. Hvala vam.